Bukod kay mabanglong baw at manyaman na lasa na ningduman, metong mo naman karang pakamalan darang memalan kang Santa Rita, ing paralan na ning pamangawa kanini. Magumpisa kang pamamupul at manu-manong pamangiling at pamagbayo, kaya lakatang malulut, pisusopan darang kaya katamong kabalen antemong labor of love. Bukod naman kay Duman Festival, metong karang pakantabayanan dang kaganapan den tao Santa Rita at Aliwapa, ing tradisyon na awsan dang babage. Imbabage po, apin po itang sasabayan do po ring magbayo king duman. Nung nano po itang tugtog da, beat da ring banda or combo na atilang kasabi mamulosa. Nung nano po itang beat da, yang sasabayan da ring magbayo. Nung pwede, nung mabagal ya, mabagal lang magbayo. Nung mabilis ya, mabibilis la, pabilis ng pabilis. Keng saup na ning musika, maging mayan kanuing mabay ta obra at maski makanano, mababawas la pagal den magduman. Makayapekto yan naman kanuing babage keng maging resulta at lasa na ning duman. Ini pong babage king palbabewan, sir. Disnan mine kareng ninunumi, reng matuang minuna, na tuwing disperas pesta porak, usually gagawan de, na may giyang tradisyon. Akagisnan mi nakarela na anak ke pamu atin ng babage. Siguro yung makalako pagal karela at makasaya kareng tao kareng may Mario. Both Santa Monica and San Agustin Keti Santa Rita. Kwento na ning magduma na Jeffrey Valencia, papalto ning babage ng esensya ning Pasko para karela. Ing pami sa San Metong at pami kalugod. Kasaya, sir, sobrang masayang masaya. Ramdam mo na yung spirit na ning Pasko lalo na. Medyo marimlay ng amyam. Abang babagela. Diyang may papawas la, marimlan darandaman. Susulong dari Valencia ngeni ang mipasa ka rin tutok yung generasyon, ing tradisyon na ning pamagduman at ing babage. Lalo na kareng kaya na kan ngeni, dakal, may biyasang magduman na anak pa, bayong generasyon. Na sana ituloy-tuloy tayo yung tradisyon na inigawan tayong banwa-banwa. Na mamye saya at mamye financially sa kareng magduman. Pauli na karela, sisikat yung duman na ning Santa Monica, San Agustin, Santa Rita, pauli da ring magduman. Samantala, sa sulong da rin naman din magduman na makilalaya ang timong intangible heritage na ning probinsya na ning Pampanga ing pamagduman. Metong yakanoy ni karang bagay magpasakan kang pamagpakilala kang Pampanga ang timong culinary capital na ning bangsa. Kaya bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlene Salonga, ating pusong makabalen.